ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ба муносибати 35-ми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳотӣ Моғиён корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, омодагӣ ба фасли баҳор бумаром идома дорад. Бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои ободонӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Моғиён сафари корӣ анҷом дод. ҷамоати деҳоти Моғиён зиёд аз 60 километр дур аз маркази шаҳри Панҷакент буда, зиёд аз 27 000 аҳолӣ дорад. Дар ин ҷамоат 12 деҳа буда, 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2 мактаби асосӣ, 1 беморхонаи минтақавӣ, 3 маркази саломатӣ, 5 хонаи саломатӣ, 10 масҷид амал мекунад. Бо мақсади шиносоӣ аз фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ ва корҳои ободониву созандагӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сафари корӣ ба ин ҷамоат рафт. Ном бурда нахуст аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 45-ми деҳаи ғезани поён дида намуд. Гуфта шуд ки мактаби мазкур соли 1968 бунёд шуда, имрӯз ҷойи барои талабагон басандагӣ намекунад. айни замон дар ин ҷо зиёд аз 360 нафар хонандагон дар дубаст таълиму тарбия мегиранд. Дар назар аст бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сокинони деҳа барои насли ҷавони деҳа дабистони муосири зарурӣ сохта шавад. пас аз бунёди синфхонаҳои иловагӣ наздик 500 нафар дар синфхонаҳои барҳаво дар шароити хуби таълимӣ дониш меомӯзанд. ҷиҳати тезоиндани ин нақша масъулин вазифагузор шуданд. муассисаи таълимии дигаре ки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дида намуд, ин мактаби рақами 23-юми деҳаи ғезани болои ҷамоати деҳоти Моғиён буд. дар ин ҷо бо мақсади дар шароити беҳтарин бо таълиму тарбия фаро гирифтани талабагон бинои нави таълимӣ бунёд шуда истодааст. он аз 2 ошёна ва 18 синфхона иборат буда, дар дубаст 900 нафар хонандагон ба таълим фаро гирифта хоҳанд шуд. айни замон сохтмончиёни ширкати сохтмонии асл ба пӯшонидани боми қабати якум ва бардоштани девори ошёнаи дуюми бинои таълимӣ машғул ҳастанд. дар ҳамин ҷо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сокинони деҳа оид ба нуктаҳои асосии паёми пешвои муаззини миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ, масъалаҳои муҳими ҷомеа, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ, соҳибмаълумот ва мутахассис шудани ҷавонон, иштирок намудани онҳо дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва монанди инҳо суҳбати озод доир намуд. сокинони ҷамоати деҳоти Моғиён мисли дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент барои сазовор таҷлил намудани 35-ми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо меандешанд. бо мақсади сазовор ва хотирмон таҷлил намудани ин ҷашни фархондаи давлату миллат дар ин ҷамоат иншоотҳои гуногуни ҷашнӣ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифта шуданд. вале ба ин қаноатманд нашуда мардуми ватандӯстӣ ин ҷо тасмим доранд боз даҳҳо иншооти дигар сохта ба истифода диҳанд. яке аз шахсони меҳанпарасти ин диёр Мурод Юсупов мебошад. ном бурда нақша дорад дар деҳаи ғезани боло нуқтаи фурӯши сӯзишвориро созад. ҳоло дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. зимнишносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати босифати баланд ва дар муҳлати муайян шуда анҷом додани корҳо супоришҳо дод. бо мақсади бо оби ошомидани таъмин намудани аҳолии ҷамоати деҳоти Моғиён бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон корҳои сохтмонӣ, кандани замин барои хобондани қубурҳои обгузар бомаром идома дорад. тавассути техника ва ҳашари сокинони деҳа масофаи зиёд барои хобондани лӯлаҳои обгузар омода шудааст. рафти корҳои омодагӣ зери таваҷҷӯҳи пайвастаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор дорад. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент бо сармоягузории шарикони рушд ва саҳмгузории сокинон ба масофаи 14 километр хатти оби нӯшокӣ кашида мешавад.
тавре зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ гуфта шуд, хатти об аз дараи канори деҳаи оби борик оғоз ёфта тавассути ҳудуди деҳаи пули Гирдоб то ба деҳаи Хурмӣ бо лӯлаҳои қудраш 300 мм бурда мешавад. айни замон дар наздики 4 километр лӯлаҳои об насб шуда кор бо маром идома дорад. бо анҷоми ин кор беш аз 3000 нафар сокинони деҳот бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда шуда. дар охири хатти об деҳаи Хурмӣ аз он заминҳои кишт низ обёрӣ хоҳад шуд. дар дораи нақшаи амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар эълон намудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Моғиён дар заминаи захираҳои азими кашфшудаи маъдани сурма коргоҳи коркард ва ғанигардонӣ бунёд карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ин коргоҳ иттилоъ дода шуд ки ҳоло ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Канзидиёр дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои чинӣ ба бунёди инфрасохтори коргоҳи ояндаи саноати кӯҳӣ машғул аст. бо ин мақсад аз деҳаи оби борик то мавзеи эҷам ба масофаи 16 километр роҳ кушода қумпӯш карда шудааст. ҳамчунин сохтмони 2 шаҳрак барои кормандони муҳандисӣ, техникӣ ва коргарони коргоҳи оянда ки дорои 300 ҷой мебошад, бо истифода аз масолиҳи ҳозиразамони бинокорӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар онҳо барои будубоши коргарон ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда мешавад. баробари ин ҳоло бунёди иншоотҳои истеҳсолӣ ва дар мавзеи валанги дароз бозбинии захираҳои маъдани сурма ки солҳои қаблӣ геологҳо кашф карда буданд аз ҷониби мутахассисони ватанӣ ва шарикони рушд идома дорад. тавре гуфта шуд, баъди ба истифода додани коргоҳи мазкур дар навбати аввал ташкили беш аз 1000 ҷойи кори нав барои мутахассисон ва коргарон дар назар дошта шудааст. сокинони ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент дастуру супоришҳои сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро сармашқи кори худ дониста, сокинон дар ҳар манзили хеш маҳсулоти кишоварзиро захира карданд. зимни сафари корӣ ба ин ҷамоат раиси шаҳри Панҷакент аз захираи маводи озуқавории сокини деҳаи Хурмии ҷамоати деҳоти Моғиён Абдумаҷид Аълонов боздид кард. Аълонов ҳамроҳи оилааш аз маҳсулоти дар қитъаи назди ҳаблигӣ ва замини саҳмияи рӯёндааш барои таъмини эҳтиёҷоти оила картошкаи сабзавот, консерваҳои гуногунро низ захира кардааст. мегӯяд, ӯ бо оилааш умуман бошандагони деҳаву ҷамоат ҳар як ваҷаб заминро оқилонаву самаранок истифода бурда гандум, пиёз, картошка, сабзӣ, зироати ғалладонагӣ ва сабзавот низ парвариш карда ба миқдори кифоя захира барои зимистон гузаронӣ карданд. аксари сокинони ин ҷамоат аз маҳсулоти рӯёндаи худ барои захираи зимистон консерваи меваю сабзавот, афшура ва хушкмеваҳо низ тайёр карданд. ҳамин тавр дар аксари хонаводаҳои деҳот барои давраи зимистону баҳор аз истеҳсоли худдӣ ғалла, мева, сабзавот ва картошка захира карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён бо захираи чанде аз оилаҳо низ шинос гардида ба ин иқдоми онҳо баҳои баланд дод. сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар хуса дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда ҷиҳати амалӣ намудани он роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳо меандешад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи пули Гирдоб маҷрӯҳи модарзод Насиба Муродқуловаро аёдат карда ба ӯ аробачаи маъюбӣ ва тӯҳфаи пулию молӣ тақдим кард. аёдат шуда Насиба Муродқулова дар навбати худ барои ҳолпурсӣ ба роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ изҳори сипос карда аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳамешагӣ миннатдории хешро баён намуд. гузориши Муъиниса Атамуллоева, Шоҳусайн Солеҳов.
ادامه برنامه مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خیابان و کوچه های شهر باسانی پنجکند باید تعمیر و نوسازی شده برای سبز و خرمگردانی، چراغانسازی و زیبا نمودن طرح بیناها تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما توجه نمایید. پنجکند بوستانی یکی از شهرهای کلانترین جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت به شمار می رود. در سال فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو نقشه سفارش هایی که از طرف رهبریت کشور، ولایت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند معین شده است باید شهر بوستانی ما باز هم آباد زیبا و باید مرکز تمدن قدیمه و معاصر تاجیکان تبدیل یابد. با این مقصد رفت کارهای آبادانی و سازندگی، تازه و پیراسته نمودن، شناندن درختان، گلبوته‌ها، چراغانسازی و همزمان تعمیر و تجدید راه‌های پیاده‌گرد و دیگر انشاءاتی که برای باز هم خوشتر ساختن شهر بوستانی پنجکند ضرور است، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پیوسته توجه ظاهر می نماید. پنجکند بوستانی یکی از شهرهای کلانترین جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت به شمار می رود. در سال فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو نقشه سفارش هایی که از طرف رهبریت کشور، ولایت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند معین شده است باید شهر بوستانی ما باز هم آباد زیبا و باید مرکز تمدن قدیمه و معاصر تاجیکان تبدیل یابد. با این مقصد رفت کارهای آبادانی و سازندگی، تازه و پیراسته نمودن، شناندن درختان، گلبوته‌ها، چراغانسازی و همزمان تعمیر و تجدید راه‌های پیاده‌گرد و دیگر انشاءاتی که برای باز هم خوشتر ساختن شهر بوستانی پنجکند ضرور است، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پیوسته توجه ظاهر می نماید. ضمن شناسایی نوبتی با رفت کارهای آبادانی و سازندگی و خوشتر و زیبا ساختن شهر بوستانی پنجکند، رئیس شهر از چندین انشاءاتی که باید بنیاد شود دیدن نمود. با صاحبکاران، با بیناکاران و ماموران صحبت و ملاقات ها انجام داد. از آنها دعوت نمود که باید هر یک بینا در شهر بوستانی پنجکند با یک طرح زیبا، رعایت تکنولوژی معاصر و عنصرهای معماری قدیمی تاجیکان بنیاد شود. در موضع سوی زیبان رئیس شهر به مسئولین دستور داد که باید این سیلراه تازه و از همه گونه خوف و خطر در فصل بهار ایمن نگاه داشته شود. در جریان بازدید از خیابانی به نام استاد ابو عبدالله رودکی و دیگر کوچه های شهر بوستانی پنجکند، رئیس شهر پیش از همه از صاحبکاران، معماران، راهبران واحدهای ساختاری قاطعانه طلب نمود که ما باید نمای همه بناهای پیشتر و معاصر را آباد و زیبا سازیم، راهروهای پیاده‌گر را سفالک‌پوی سازیم، برای زیاد نمودن شناندن درخت‌های سبز و خرم، گلبوته‌ها در همه کوچه‌ها، نزد بناهای معموری و نزد حتی منزل شهروندان تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. رئیس شهر با صاحبکارانی که در کوچه‌های مرکزی شهر پنجکند بناهای بلند آشیانه بنیاد می‌کنند ملاقات کرد. آنها را وظیفه‌دار نمود که در برابر بنیاد بناهای زمانوی در مسئله تشکیل توقفگاه برای واسطه‌های نقلیات، بنیاد نشستگاه‌ها برای ساکنان و میدانچه‌های ورزشی و مکان بازی‌ها برای کودکان از امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برند، زیرا امروز
برای آباد و زیبا ساختن شهر باستانی پنجکن نه تنها کارخانه واحد دولتی خواجگی کمونالی منزلی بلکه دیگر تشکیلات و اداره ها، رئیسان محله های شهر و خود شهروندان نیز مسئول می باشند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در نزد راهبران کارخانه و مؤسسه هایی که بناهای مأموریتشان در خیابان رودکی و دیگر کوچه ها جایگیر است دستور داد که پیش از همه طرح این بناها خیلی زیبا نوسازی شود، چراغ‌های موثر نصب گردد، برای سبز و خرمگردانی در معرکه نهادشینانه همه طرفه سهم خویش را گذارند. مورد ذکر است که آباد و زیبا ساختن شهر باستانی پنجکن وظیفه هر یکی ما و شما به شمار می رود و طبق نقشه باید در سال فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شهر باستانی پنجکن با یک نمای زیبای معماری و بنیاد راه و راهروها، دیگر انشاءات علاوگی و مسئله هایی که بر رشد شهر و شهرداری علاقمند است عملی شوند و پنجکن باستانی این جشنواره فرخنده را با یک شهر آباد و زیبا که واقعا توجه نه تنها ساکنان تاجیکستان بلکه مهمانان و سیاحان خارجی را جلب کرده است آماده شود و ما امید میکنیم که ساکنان شهر باستانی پنجکن در این روند آبادانی و تازگی و سبز و خرمگردانی سهم ارزنده خویش را میگذارند. صبح سنه 2 فوریه سال 2025 در جلسه هفته‌وار نظارتی نزد رئیس شهر پنجکن اجرای نقشه و وظیفه‌های هفته گذشته تحلیل و بررسی گردیده برای هفته نو وظیفه‌های نوبتی معین کرده شدند. تحت رهبری رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده جلسه هفته‌وار نظارتی برگزار گردید. در آن اساساً مسائل شهر و شهرداری تحلیل کرده شد. معاون رئیس شهر پنجکن ارکین خوشوقت‌زاده وابسته به عملی‌شوی برنامه دولتی کمبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را در مقیاس شهر و دهات پنجکن تحلیل نمود. قید گردید که برنامه دولتی کمبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 با مقصد عملی نمودن چاره‌بینی‌ها در سمت شناسایی درخت و بوته‌ها در شهر و ناحیه‌های جمهوری تهیه گردیده با کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، برقرارسازی حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگهداری استواری توازن طبیعی، مطابق شوی با روندهای تغییریابی اقلیم و مانند اینها نگرانیده شده است. قید گردید که دوام سال 2025 در قلمرو شهر و دهات پنجکن زیاد از 105,000 درختان گوناگون آرایشی و همیشه سبز اینچنین گل‌های موسمی نیز شناخته شد. بهره در عمل تطبیق نمودن برنامه دولتی کمبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حدود شهر و دهات پنجکن کارهای آبادانی و کمبودیزارکنی با مرام ادامه خواهد یافت. با تشبث شعبه حفظ محیط زیست شهر برگزاری آزمون و اکسی‌های اکولوژی تشکیل گردیده. در برابر این کارهای تازگی و آبادانی و شناسیدن گل و درختان همیشه سبز در نظر است. با مقصد در سطح خوب برگزار نمودن چاره‌بینی‌ها، تشکیل نمودن معرکه نهالشینانی و من بعد نگهبانی نهال‌ها مسئولین وظیفه گذار شدند. بعداً رئیس جماعت دهاتی سوجنه از رشد اجتماعی اقتصادی جماعت در سال 2025 معلومات مفصل داد. قید گردید که جماعت دهاتی سوجنه سال 1930 تشکیل گردیده. امروز از 6 دهه عبارت است. در آن زیاد از 17,000 اهالی عمر به سر برده، برابر پیشروی‌ها کمبودی‌ها نیز جای دارد. مردمی با شرفی این دهات نیت دارند کمبودی‌های جای داشته را اصلاح کرده. جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با خرمی و آبادانی و زیبایی تجلیل نمایند. رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده پس از شنیدن حسابات اظهار داشت که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برای دستگیری و کمک برای آبادانی دهات سوجنه
омода аст. дастур дода шуд то дар ҷамоати деҳотӣ сӯҷина соҳибкорон ба бунёди манзилҳои истиқоматии баландошона, мактабу кӯдакистон, марказҳои савдову хизматрасонӣ бештар рӯй оранд, роҳҳоро таъмир намоянд, коргоҳи нав ташкил карда шавад то сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин гарданд. роҳбарони сохторҳои дахлдор вобаста ба чароғонкунӣ, санитариву эпидемиологӣ, шаҳрдориву сохтмонии деҳот муваззаф шуданд. комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент Абунасрзода Мирзо вобаста ба нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дод. зикр гардид ки имрӯзҳо барои фиристодани навдаватшавандагон шароит муҳайё буда. боиси ифтихор аст ки ҷавонон худ ба комиссарияти ҳарбӣ омада номнавис мекунанд. пешниҳод гардид ки дар самти сафарбарии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ ва мулоқот бо сокинон корҳо дар ин самт ҷоноб карда шавад. ҷаласаи ҳафтавори назоратӣ бо вазифагузориҳои навбатӣ барои ҳафтаи нав анҷом ёфт. дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода ва дигар роҳбарон вобаста ба пардохти маблағҳои қарз машварати васеъи корӣ доир гардид. дар толори калони кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент як машварати васеъи корӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, прокуратураи шаҳри Панҷакент, комиссарияти ҳарбӣ, корхонаҳои соҳаи хидматрасонии коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист, раисони кумитаи маҳаллаҳои шаҳр ва дигар масъулин баргузор гардид. муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода дар оғози ин машварат ба ҳозирин иттилоъ дод ки яке аз ҳадафҳои асосии баргузории ин машварат омода намудани шаҳри бостонии Панҷакент ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин раванд вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, анҷом додани маъракаи ниҳолчинонӣ ва тозаву пироста намудани ҳамаи кӯчаю хиёбон ва назди биноҳои маъмурӣ, манзилӣ ва ҳавлиҳои шаҳрвандон мебошад. дар машварати корӣ намояндагони комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент, корхонаи давлатии фаръи хоҷагии манзиливу коммуналӣ, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологӣ ба сухан баромада пиромони фаъолияти хиш дар самти даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сари вақт тоза кардани шаҳри Панҷакент, риояи талаботи ҳифзи муҳити зист, талаботи санитариву эпидемиологӣ, андешаву мулоҳизоти хишро баён карданд. дар машварат таъкид гардид ки агар аз тарафи раисони кумитаи маҳаллаҳо ва дигар воҳидҳои сохторӣ тадбирҳо сари вақт андешида шаванд барои боз ҳам ободу зебо, сабзу хуррам ва тозаву пироста нигоҳ доштани шаҳри бостонии Панҷакент имкониятҳои хеле зиёдро амалӣ намудан мумкин аст. прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи як Искандар Раҳматзода дар ҷараёни суханронии хиш нахуст аз раисони кумитаи маҳаллаҳо ва волидон қотиёна талаб кард ки онҳо бояд ҷиҳати ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар сафарбар намудани фарзандони хиш бо як масъулияти ҷиддӣ муносибат намоянд. дар ин машварати корӣ ҷиҳати омодагӣ ба маъракаи муҳими даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳаматарафа таҳлилу баррасӣ гардид. дар ҷараёни ин машварати корӣ дар назди роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, раисони кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент ва дигар масъулин вазифа гузошта шуд ки онҳо бояд ҳамаи он нақшаи супоришҳо ва вазифагузориҳое ки дар ин машварати корӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт иҷро намоянд
و پنجکент بوستانی را ما باید با جشن‌های فرخنده در پیش ایستاده با یک شهر آباد، زیبا، پیشرفته و تازه و خرم پیشنهاد سازیم. ادامه برنامه اطلاعاتی پیام. مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент در کارخانه و مؤسسه ها نشست مطبوعاتی ادامه دارد. گزارش نوبتی ما درباره نشست مطبوعاتی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент پروفسور معظم خان انصاری با نمایندگان وسایط اخباری عامه آماده شده است. توجه نمایید. دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent زاده استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و دوام 35 سال برای آماده نمودن متخصصان جهت فعالیت در مسائل ساحه معارف و اقتصادات کشور کارهای شایسته را انجام داد. ضمن نشست مطبوعاتی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent پروفسور معظم خان انصاری خبرنگاران اطراف فعالیت این بارگاه علم و معرفت در سال 2025 و نقشه وظیفه ها برای سال 2026 سوالهای خویش را مطرح نموده جوابهای مشخص گرفتند. در آغاز نشست مطبوعاتی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent معظم خان انصاری به خبرنگاران اطلاع داد که سال 2025 چون در سراسر کشور خورشیدیمان برای هیئت راهبری استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان یک سال دستاوردهای خیلی مهم گردید. وابسته به سوالهای خبرنگاران رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent معظم خان انصاری اطلاع داد که عین زمان ما تمام توجه خویش را به اجرای دستور و سپارش ها نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی روانه ساخته تصمیم گرفتیم که در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه بیشتر به استفاده تکنولوژی نو، ذهن صنعی، مکمل سازی مهارت و استعداد استادان و بلند برداشتن سطح دانش و معرفت دانشجویان روانه سازیم. او تأسیس داد که عین زمان در دانشکده آموزگاری تاجیکستان برای حمایه رساله های علمی نامزد و دکترهای علم در سال 2025 13 نفر به دریافت چنین عنوانهای علمی سرافراز گردیدند که این نشان داد نسبت به سال 2024 3 نفر زیاد می باشد. در رابطه با سوال خبرنگاران رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent معظم خان انصاری اطلاع داد که ما در سال 2025 دهها مقاله های علمی و کتاب ها را به نشر رساندیم. در مجله علمی انوار علم در همکاری با دانشگاه شهر بخارا دانشجو دانشکده های جمهوری مردمی چین نیز یک قطار مقاله های علمی با چاپ رسیدند. همکاری های دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent با دانشگاه سازمان همکاری شانگهای در سمت خدمت رسانی و سرویس و با دانشگاه تجارتی کاشغر جمهوری مردمی چین خیلی گسترش یافته. عین زمان در دانشکده آموزگاری تاجیکستان و کالج تکنولوژی و اینواسیونی آن 4 نفر متخصصان با کسب و کارکرد معدن‌های قیمت‌بهای زیرزمینی مشغول می‌باشند که پس از تطبیق یک لایحه خیلی مکمل و تصدیق آن از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای کارکرد معدن تدبیرها اندیشیده می شود. در جریان نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داده شد که عین زمان شماره عمومی
دانشجویان در دانشکده آموزگاری تاجیکستان 2963 نفر را تشکیل داده. از این شماره 840 نفر در بخش‌های روزانه با تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. سال روان از طرف دانشکده آموزگاری تاجیکستان آزمون رشد ساحه سیاحی تأسیس یافته تذکره شاعران دیار رودکی با انتشار می رسد. همزمان تاکید شد که برای باز هم برام برداشتن امکانات‌های استیصالی برای فعالیت خطهای استیصالی تدبیرهای مشخص اندیشیده شده. در دانشکده عین زمان 34 نفر دارندگان عنوانهای علمی فعالیتی منظم دارند و تاکید گردید که در سال 2026 از طرف دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجاکن به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرم گردانی، باز هم بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیه از حساب مجهزسازی سنخانه ها و جلب بهترین استادان راه اندازی می شود و امکانات های دانشکده آموزگاری تاجیکستان سال تا سال بهتر خواهد شد. گزارش عباس همراهزاده و طلبشاه توشیف. тамошобинони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. санаи 21 январи соли 2026 тахминан соатҳои 9:30 бо вақти маҳаллӣ шаҳрванд раҷабзода навраста тоҳирҷон соли таваллудаш 2 сентябри соли 2006 истиқоматкунандаи шаҳри панҷакент ҷамоати деҳотӣ лоиқ ширалӣ деҳаи мазор муваққатан бекор аз манзили зисташ баромада ба самти номуайян беному нишон ғайб задааст. бинобар ин ҳамдиёрони гиромӣ аз ҳар яке шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки бо мақсади ҳарчи зудтар муайян ва дарёфт кардани шахси бедарак гумшуда раҷабзода навраста агар маълумоте дошта бошед мусоидат намоед. дар сурати ба даст овардани маълумот нисбати раҷабзода навраста тоҳирҷон метавонед ба рақамҳои телефони 02 102 ва ё 92 943 1515 ва ё ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент хабар диҳед. рақамҳои телефонро такрор мекунам 02 102 ва ё 92 943 1515. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.